Ngasidi chagempomba poina tawsarage ko. Chagempomba gi ingredients hardi hangam lere, hangam mana khar hapani. Hawaijar mana khar hapani. Pakhon. Yengo pakhon je pachale na ha leibane ado aina thongge tawraga dum delay tawraga leiraba do ngasi thungtokase. And sigi nakupi se Chinese store ko. And the main ingredient ay ngarang tingaga thamama bane se chagempomba chamina ra se ma'am yamna yi thak loi se ko ma yam thawayam thajabi the ingredients ka yeng machal tapos coriander powder jeera powder ऐसे तरह जाना भी हफ्ता लगे chagempomba ga yamna di chahinga ado yinda ako thongpani na khurloi de ko asigo ay YouTube dagi tammi na kananga yinda I hope kadana taade khani yamna hapka noi mafon tana gi hapni ko hapka no le da hapon khai pani yung sakra tingaga thamjabane hapsan lage manam je yam hawdoi di malik ko hawda di ngai khazinga hoi thaka chalage khonje ko ji khar hapsan yore lo yam dai ji khar hak ado ma'am aize mapanda table setup tawgena try tawbane ado flop chatle maramdi nungsit yamna kalle ngasidi aduna ma'am yengminarase makha tabadi ko pai lete imung doina tare ko aidi decor tawba jam pamjay bado kharasu khud sa je kha thok thak tawba khara angang ringedigi pamjairakpa aduga aigi profession ka ju khatang mari leina baduna hojikti thabak tawdramnina sida loi tainarage aduna mayam khara yengo ko. And most of the items you see are thrifted. This is second hand hai tarane chumna harabada aduna fill in have say they believe in sustainability and minimalism aduna generally me number slow and simple living se follow tawiko and mathang the thrift store also choidanu charake as requested by few of my friends Insang se tapna loisalae sok tawduna ngaire mayam yeminarase hawdo di male haiphetti ko ado mathangda ka hinjang thoge habju khara haibiro o ai kok thoktre hinjang budi kya leishalaktre ko habdi yumdegi porakpa do pangna ba tek khara are ba dum thonga thagacharake Hauradre ngo phung saba chagempomba ni salad amaga hapchalle nakanda hauradoi male ko mayam video sai heita na namjabani ko aduda angle or direction soirasu ngakpiyo ado mathangi content se kai related oiba thagaluge habachu suggestion khar pibiro o asigi dei shaida lotion jerege see you in the next video bye bye